kubor nagaslem jong unong san hima. Ka Hills Farmer Union hapo ka jingelam jong ba komanda Shangpleng Presiden ringkat ki dekat ne kasngi ka arpu pratrik kleher jurip ya kadang shiliang kom kasnang mausa bat kiwi kibidei kisnang kibijupin mi bha ya umarap kom ubeskat bat kiwi nah kaliang uba komanda Shangpleng habakran skilat pathai kubor ulaang baka jingher jong ka union hakani kasngi kadai halor ka jingshem jing kinong rap jong kani kathan ban pinya yo beskat shalong bat kiwi jaka kumani kapor badan ke lockdown. Hakabala sakhiru babon teli na kikali jang kinong rap kila sabat no hashtag lenti namar kajing bamdan kipas. Hakabay day bakani kajing jang kinong rap uba Shangpleng ulaong baka union kan sapatha igid khat bakin pej hamana kisnang lada kinong rap kidan kam bankit ikimarap jang ki shalong kenang bakanam dan kajing syak pendik bersabat halenti kaju kapor uba Shangpleng ulah kelaru kinong rap penyerap ban penyo kapas nak sarkar kenang baki jor ki jab kinam sakut ne pot ka Hamadan nila tang sedang por ni pat sore ni ya ka jumbu jung fi ka kiwan ni nam nah masa lada fi kan mau haus nem baladap arja arpauru kadon ka lockdown te kini ki nongrap ha barok kuwi ke jela kila syakta habangi phai sekene ka Southwest Kasil District sekene ka than mau perwat khamta mani ka than chiliang ke jing penmi ka jur bhayu biskot te shanero kaladon ke jingta ka beri bat ka yau ban penia yau neu biskot ujangi menta usnemro ka jialong bakadon kene lockdown hakini ki banai baladap ka government harin bala pen banai kene ka total lockdown hoat kala ong ni kinong rap ujangi bakin sim ki pas kamta menta ujur fi ulami bha na kithan riboy na ni na iskasil kum na kithan melem bakin kithan maulong sekiti kithan mau diang stu kejar khat ba bun kinorap hoj kum kiba itu yangi kum ka Hills Farmer Union leng bakin ilam jingi lapen yok pas kidon kiba itu le se ki officer te kila yok pas te leng baki BDO kila yok ki pas nrai war la kataro kum ba fi leng baki kot kubor kidang bun ba kinorap ki bom yok ya kini ki pas bat ha baki mut ban lek di sayo syahat ki syabat na ki pulet dang hau ni tayo bala ada pro dalade mangang haban lek syapo mau belai ha lek pelat i kali syabat pulet nang ta hamoyong nang ta hanegrim kitu ki syabat namar ki don ki pas te uni ubiskot jengi nang ni ka than Southwest Kasil District kamta mani than chiliang satang kumba lese artayo ngelayo ya kaban thej ban lek di te katkum ke jingi lese imat lada ka flight no ka lockdown to kala biang ngilala ban disuk rai lada kadang don ka lockdown kaju ka sistem kan niat ban hab ban yo da kipas te kinong pimla ba chu expect baro khat kinong rap kin simpas lane man ko ka sinong kin yo eta kipas amar ka bha menta fi ban apply ro kumno kin thot application teng ro kimla ban ni tho eta ki email ta ki gmail ki kinong rap jungi kimla te nakaliang jungi kum ka Hills Farmer Union menta kasni rengkat bagi noyalam gilawan kenang sine ba hoj ngim simyo ban ye kendu lot rikat to kan sinong te ni tha igni kinong yalam gijungi ki dikot gijungi bakin pej haman laki sinong ba lada ki don kam ya kaban kit uni umar biskot jungi ban penia sisilong kenang bakin nom sya pendik aki pulet halanti tum ki thanyo mer bangin penio lupai ki pas tikin ngala betha iki bakin sim iki kerteng iki sinong ba ki kali ang takin sa ay sengi ka HFU Central Body kenang bangila ban pen apply ki pas kenang kila ban wan disuk sisilong nomor kuma fitip uni biskot jungi nang ni ngilek di selat kor nang ta don ngilek di sepo Angeli nang ta don ro kiba lek direct si Asam tela da ki syabat do sidang nanti manoban dunong nong rep tengim kwa ba kanon gajing sya pendik te hakajuk kapor ngi kentu ya ki bor kulit nang ne ka Southwest ro lada jer khat ba ki kit biskot ki bom pat yo uni ka karpas ada kadang don ne lockdown kindai ban bat ken namarkan kanong gajing dunong kinong rep te katahi kede gajing temu gajingi kenang ba kanom non kanong gajing sya pentot nda kaneka yau bangin ya dia thet kala long kan kumba fi mentahi kala jan long ban khet tengi scam ba kanong smoothly ka beri bat kajing ya ka transportation jeng ini ki biskot ke ta sakawai pada kaneka kum kaneka thain chiliang jungi da ki badan da ki phau teli ki sinong ka jingmi hi ka bakongsan jong kinong rap kaneka thain jungi ka dei no biskot hoj bat kum juro bat ki jingri ma te ngikwa ba nakaleng jong ka government kum hakini ki thain ki jungi kidi ban ai jing yarap kenye kanika yikni kinong rap habari pat kini barab biskot
Kumenta usnam lese ngila persyang banyakran begini ki horticulture officer tang baki ki aitang kato kanengut kinong rap kim simla ya kaban pen ailot ini skim rensan ten rai kun kom kenuksaru ngila yo banyakran kinong rap kidon kum kini ki baki ai da kini ki jarnar kum kini te kum kini kat kum ka experience kinong rap kum umla ban survive uni biskot te ngikwa bakan kandon ka consultation hapadang jengini ki officer ki ban pen kre ka skim bat kinong rap da ki ai ki jingyarap ki bapin ai kini karensan nama kilong badon kam du kata-kata mar ya kini kisi ki bang ibu menta kan ne dane slam du tang arsnam lana laisnam tingi hap kliang tikin hab ban yarap ingi ban rekat gajing kosal bar kinong rap ban lada kam lang uning haban wad dakwi teknologi kin ban yarap taba ndai ba man ong bading nom yarap shu kinong rap bomlong na kani bayap nai dap shu stu kam dai ban long ta mar ka livelihood kinong rap ni ka thanjungi ka da biskot tingi kwa ba government kan fokus ya ka jingyarap shu ni thanjungi lang ba u biskot bat kumjuru kumbangal ong hak bari bat ka ri jengri mun ar lai kan ne lai snam Nek reras. mutat ar Da ar te kadang nek terbolong la ende menla. Hatian kendiat tu. mung tat cho thung ra long ar la be Dang ar la tu ning kadang ende le ni kadang be mana kadang. Yang terpendap hai ni menla. Korop nak cijah kajah. Abu dere thit thit. Abu en yang thit sa ar hajar la hajar. Ta thit lelot ar hajar la hajar. Da chi sen chna tenrin thit de lai la saula le te. Long ya ju tenrin ya preu thit ti thit lai la saula te ar hajar la hajar sa hajar le te. Cinta mare bukan karena baro. Berkijur ki bana sa apo Southwest ngaku mu General Secretary jangka Hills Farmer Union Southwest nasim kejingket klik ha wede bat kinong rap lada don ki jaka ki ha ko baidai bat kejing duno ha pedeng jong kinong rap ya kijur nek ba penmi kum gis chung tanwar kum so meret ki ladon ki subha kontak ngi khnang ba niru ngin eye contact ku bakar ki sapo ka central body khnang ba ka central body jangka Hills Farmer Union kan sim kejingket klik ha ke bidai berkakar pas dengan skuad bandong DHO badan buram jengi ikong madam Sheila ila phone yang yang ba ngila ban ngin lek lo ya ki karpas ki belong jenwin tangi ki farmer ba ndai bar khoi ba bar ki farmer nai dei tangi belong jenwin ki bala ban penkit bat penpoi ya kita ki marep jengi sepo ki yo ki hat khnang ba kane ka lockdown kanong long ke bedunong ya ki konong rep kum ka Southwest bar ko college ba de wat kalong ka ba sisa ba ni na kene ka tang tan kan ka sino mo saw ba ka ba bon la de tang ki barat ska tikidon ki ngila kumno kumno la don ha kisis arspa tam mai ai ta rai ka we dai ban pmi ne jhot skot pate sidang don kumpa kumta marsileng san phone yang kumta de ha kebiasa dai berkakamai kaji ban pedak ya ke yang kasamro ki babun la ban ong sispa ki labun kita ap ne upskat kaduk ka bicycle ka bai khawkun da ka bai dawai bot kum tatat de sibu no pe ba ki la wan hi la jong mat bat ke yo i ne ne ko wi ke dei ka ba khat du ong jong ka ne ka kong wen daris yok neo kane la kum no sisin arsen sitayo ko le yo ban ke te kane ke yang ka bomut ba la kum no opo lai sao hajar si tayo kadang ka te tang so ban pau ne trai bila sutu he Waras nem anong tu dah ndreu an por tu dah san ala dah tadan nuk per. tapi saya di supply hak na Di be achnong en ok ikide. Bruin tak sudi de jang achnong. coba di dere lah jong yang dikit Sudi un be ta sur.